meni nikad nije bilo jasno zašto neki imaju mnogo, a neki malo. Pomozite ovoj porodici. Nama su mama i tata preminuli. Mama prije 2 godine, a tata prije mjesec dana. Ja sam najstarija i ja brinem o njima. Naša sestra Helena je operisana i trenutno se nalazi u bolnici. Veliki pozdrav svima, da čekam da se vrati kući. Najviše bih voljela da imamo kupatilo i da imamo svoje sobe. Jer život traži bolje ljude. Ja hoću život, sve ili ništa.